man maligo sir. Dagiti project inspector sir. Once a day. Okay. Sir, other complaint iti Barangay 20 National Highway. Kung estado na kami sir kasi di detour or pagdalasan motorista abot-abot parang kan awang makita nga traffic signals kusumusat monitoring tayo sir. Sa bagay sir ni tawag ni contractor kaya kidi kalman sir. Tawag ko sir mga kidi. Namin na dati ka mali nga diyan ay hanga ka mali. Nagbakbak namin ni contractor sir dali para rin yung open detour. Yung tatan sir nag-commit ni contractor nga i-open na detour tapos ma-ease traffic tapos sir ag-night traffic management ken sila kasi bakit niya na sir nga ag-night to natawag man do tirabi. Isang ti baga nakid sir. Ada ni contractor sir? TIJ Construction sir. Kano pa dito sir nga narugyan nga nawakbak sir? Idi nagrugi dati sir May. Sir. Okay. So, by ti pa nag-inspect sir, nakita tayo nga awang pwede iti aslay iti obserbasyon iti motorista. Sir. Iti napansin ko lang sir. Adami kit di signages na sir. Kurang lang sir. So yung ini contractor sir, ini instruct nga agnayon so nati sir. Lalo ti rabi sir, agnayon ti light CJ. Madamang construction na to sir. Lalo ta delikado ti motorista no rabi sir. What if no dati hang nang suruton iti ano tayo Sa sir? bagay sir, dami kit decide instruction tayo ganyan sir about traffic punishment niya. So, mensahe sir, iti motorista. Pakian anos lang basitin sir, iti pagsaya tayo kidamit dati sir, tumal pa sir, ito, tapin ta sir.